Waduh, curi. Eta kadi kena eta roti dewe. Puasa entong, puasa entong, puasa entong, puasa entong, puasa entong, entong tapi sin anu mangihan balikan deh entong puasa entong puasa entong puasa entong puasa entong puasa entong puasa berarti mah kudu bukanya isi lama itu ada di situ puasa saya. Kurang repot yuk. Ayo yuk. Ayo yuk. Ayo yuk. Ayo. Waduh, eta curi, kade kan eta roti dewek. Waduh, itu teuyahnya eta barudak. Duh, Gusti. Abah apa? Oke, Bang, jadi saya buka. Saatnya ngobrol bareng bola. Morning good, brother. Langsung kamera. Jadi Abang namanya ngobrol langsung kan dia cek semua. Kayak jamnya record ya. Yes, morning good. Morning good kayak bola. Record ya, standby 3, 2, 1 action. Saatnya ngobrol bareng bolan. Morning good, wah, tadinya saya mau dipotong, kebersihan saya lagi syuting sih saya apa. Cuman karena brother saya jangan ternyata jadi kaset bener bro, gue datengin siapa ya yang anak-anak band punk ya. Wah, kenalin dulu Pak. Kenalkan ya, nama si Mbah adalah yang asli palsu ini. Lumayan buat beli tajil. Lumayan buat beli tajil. Bah, kenal bah. Mang, menuju ngabuburit, Mang. Kita juga mawa kopi, siga teu puasa. Oh iya. Lu make ge keur sahur. Keur bukang ge. Selamat sore, brother. Saya ucapkan selamat ya kepada yang lagi puasa. Tetap semangat. Dan ini nih ada bocil-bocil. Mas, semangat. Bagus. Jadi kita ini jangan sampai tergoda bujuk rayuan gara-gara lapar ya. Oke, brother. Mana? Iman Musa. Apa?
siga kopi. Mang, ratu puasa. Ratu ku barudak tinggalikeun. Puasa. Aku ante. Ini Pak. Nanya sih Bang sih gadek barang lahar apaan bulan puasa ya teh. Astagfirullahaladzim. Kata naon bet sih anek barang dahar. Bari teh Ramadan. Sahur Bang. Astagfirullahaladzim. Aduh tekengeng kitu atuh Mang. Ieu teh nemege ka hari kahiji. Sing isin atuh ku barudak tuh. Barudak mah puasa nage nepi ka isya sakarage jam 8 geus sadek barang makan. Sahur pisan. Dik kadikeun roti na kadikeun. Bu ya. Kumaha tuh? Kempeng aja. Sing erahnya kumurang kawin tinggal di sarwatnya. Tekeng kitu nya. Pamali ieu teh nemege dinten kahiji. Padahal aing gitu sahur. Ada yang mencurigakan, Baladar. Ini Pak. Nanya sih Bang sih gadek barang lahar apaan bulan puasa ya teh. Astagfirullahaladzim. Bang sampeurkeun. Kata naon bet sih anek barang dahar. Bari teh Ramadan. Sahur Bang. Astagfirullahaladzim. Aduh tekengeng kitu atuh Mang. Ieu teh nemege ka hari kahiji. Sing isin atuh ku barudak tuh. Barudak mah puasa nage nepi ka isya. Ieu geus kolot-kolot sakarage jam 8 geus sadek barang makan. Sahur pisan. Dik kadikeun roti na kadikeun. Bu ya. Kumaha tuh? Kempeng aja. Sing erahnya kumurang kawin tinggal di sarwatnya. Tekeng kitu nya. Pamali ieu teh nemege dinten kahiji. Padahal aing gitu sahur.